iqembu kuye lapha ke iNedbank Cup. Brendan Peterson uyaqala namhlanje bayakathi ukugcina ke ukudlala lapha ke ngomhla ka8 December 2024. Ngizokutshela nje indaba zakhe. Solomon Zakwinika, Miguel Dove Marchitele, Lilefo Sirino Modi, Wandile Duba, AK47 awuthula mntana mlekha khona ivolovolo uye ke ngempela bazothembela kuye osukunike namhlanje abayo lapha ke iKaizer Chiefs. Ibenchi leKaizer Chiefs iphethe lapha ke Fiacre Ntwari ebenchini. Akekho ke namhlanje Bruce Vuma, Chaina van Rooyen, Asbisi Mbokazi, Hoto Makaula, Maswanganyi Mbatha Nkota Makgopa, nalapha ke Relebohile Mofokeng, Raitoma Raifetsa. Ayilo lapha ke iqembu elithunyelwa ucoach Jose Ribeiro, iyona ke iDulce Espanola. Athi nje ngicela ningishuthe ukuze ngizokwazi ukutshela abantu ukuthi ke bengikhona eMoses Mabhida Stadium. Bona ke uyasibuza ukuthi ke bami kanjani lapha ke phakathi nenkundla abawu lapha ke iOrlando Pirates nabo ke bazobuka izodlala TV uzodlala umchino satellite ancho ingane mpeza sibeka lapha ke Edmilson Dove funa ngapha ke Pule Modi Monatu ayiketsetsa Wandile Duba AK47 thula mntana mlekha khona ivolovolo sala phansi uthina Pepe uthula Pepe penalty yange Nkometsimi yangena inkomo entsimini Tuna Pepe penalty Pule Modi Monatu ayiketsetsa wadlala no Wandile Duba umthintile uDiana van Rooyen phakathi eboxini akangananaza uNompempe uNompempe ipenalty uNompempe any touch ezophazamisa a promising move phakathi eboxini. It leads to a penalty. Awukho ke umthetho lase-Argentina lase-Uruguay. Uzobhekana noSipho Chaina. Wozobuka. Yeah! Shaleo Pasha. Wasebatumizanda Shina Waraga Glonika ukuthi ke ube in an offside position ibhola manakadlalwa once ladlalwa wabuya waphindwa phuma uzobeke usuba offside. Wozobuka Limthole yedwa uEvidence Makgopa yadlala TV yahlemnyam uthi ngiyabona bawazi amagorilla enza nje amagorilla one Kaizer Chiefs one Orlando Pirates bona kusukela lapha ke ngonyaka 1971 sibheka lapha ke ibhola Diana van Rooyen dlala noMakhehleni Makaula sibheka lapha ke Thokozile ufuna lapha ke ambulance yaseThembisa ayihlaba bayicela van Rooyen Nkota phakathi eboxini Nkota Indoda Peterson Brendan Peterson wefani talent Mbatha uyalivala uMbatha ayiphakamisa ithubela ngapha ke lenkundla uzofuna ke Evidence Makgopa ayidusana noMakgopa right Raifetsa ivikela Mbuso say yes one for the team uMiguel uthatha one for the team uMiguel bathi ke abe ikhadi elibomvu beOrlando Pirates kodwa ke lutho akwazi ukuba ke ikhadi elibomvu ebengayona i-last man uMiguel jobe thatha uNkota nje lapha ke Chokslema kunomdlalo weKaizer Chiefs obesasekhona ngale obesangahamba ke ngempela
ayobhekana naye lapha-ke uMuhankota. Uyambona nje umuntu wakhule ebuka i-wrestling yena-ke u-Inacio Mikhela engabuyenza akubheke nje keshelela ngako uShunu Nkani natheke lelapho ladliwa lapha-ke kulilepho iyo lapha-ke i-TLB ebihamba aseke beyishiya phansi uCele udlalisa i-TLB kabi kodwa-ke kwalimala yena uCele udlalisa i-TLB kabi kwalimala yena uCele akubheke nje uNkota uDlumagida Sibhekane uDlumagida Sibhekane uThake Sibhekane wedova uThake Sibhekane wedova uyofuna ngale-ke kuvele lapha-ke Zitha Kwinika cisha kamnandi uWandile Duba amhlasela lapha-ke uWandile Duba ulwele ibhola uWandile Duba khona uWandile Duba udlalise kabi uMakhehleni Makhawula udlalise kabi uMakhehleni Makhawula wazodonsa i-TLB wazodonsa i-TLB ithi i-TLB angenziwa nje uzothola ikhadi eliphuzi yena-ke uWandile Duba awuthishe noMpempe wozaphe amandla uChain lishaya ipali leliya bhola Monate wa iketsetsa sinda ngokulambisa iOrlando Pirates qoko ipali awakhalu bheka lapha ibhola leKaizer Chiefs lilepho ayiphetha kamnandi shabalala liphakathi eboxini Kalakatha kwayo Sweet nomkatakatitos masweet mtanami Yusuf Marta wadileya uShabalala lidliwe kwi-TLB waligwinya u-Oxa babona uShabalala akanawo left uShabalala walidileya leliya bhola wayofuna u-Ashley Dupree walibuyisa uDupree waqhamuka uYusuf Marta wadla umshosha phansi yadla